sumwe bate bende domla batu to baninga ba me esenga bobe na babe na batondi pungu batompe na mundi madwala mbe pungu ba pe ba me esenga bobe nde mundi mwese mupina jola to disanga mebe owabuma nawa osumwe babatu wawuma ya plano bene kinyamlema ya plana ubelde kachimevuna na suma bino na bina la plana nawo eliba myambi bayemba busa mtoa ndinana yawo na se suma bino asumono bato oya wonde ban bamboma ba ple nyamse miundi masu ba dia miundi mabu opoja o miundi masu o nyamse mo bande bankwale wengena chibi abobolo chita bande banse se chimi nika ngame so gba abiso na didi pebio mi kekele na lo sigba bongo oja na nebobe lo sigba bongo oja na nebobe baba to be se ba mende kwa sambiona lo smote baba to wa ba da so denje bai bato bai point bai se bi oto bunyana la pla ojo toa o so banjojo ba pote bai se binyo lo sala ngbe ababona basimuwa mena binyo lo be no etom lo be pe munyakisa obola na mabupa bendusa lo igbe ya so bato ba mpungunde di nyana sangwe ko babate binyo bolo akwa nona binyo lo gbe nya création des zones d'activité industrielle Bionde langa men kuseye mundi be polo bena awanya ple ponge menuiserie mongo ya sote mete awanya ple ponge menuiserie ferronnerie longa la ba antivol ba bombema bien nanje ya sote mete gonna apongi l'audio ba bele nona maxi lena di mon boye olonga be polo zone industrielle ndego na epekwa na commune momene iku nyana ni zone industrielle ya mazi moyen des zones ya gonna ni ndeni nde binyo commune binyo bene zone ya nyuna bio momene mo pungu mo esena meno dula kongowa nje banjaba domsena njika me ma domsena batu baje o kongowa bane bo bakumejadi sema batu bane bo ba bene atele ya bebongo njanu domsena wa umebe biyo le na solo longa banyu be polo bena bato ba po jete ba po te semi o mabute atele ya bute ba renti de wa uma ya be so bosangi nyana wa mende olongite omombo ya pena wa uma esangi oda ebe pete architect ya mundi ima adute ya yola wa uma ibiana di longe de monya iponye na camion ya solo o wana bebongo o wana nyunga bane ba pojo mbwe ba bene salle d'exposition ba bene wuma bena no badagwa ba sangwe kombo abaise na lo créer zone d'activité industrielle biola apogomo na baise mbiri pepe ma wena biano bala musona ni ponda solina mbe mwino dinywa meri imene sole wa jumda na bipolo soba wuma meri manga nokusa dana ikwadi ati bapo angena boa ibe nyangati meri be mabe nyangati ikwadi mede kwa bena njigana be mabese na bamba abula de ke meri momene nyana wombote mbuto minga wenge meri masuma dala ikwada we woto bambo ikwadi yede na bamba to be se be me wana ikwada bu yede na nyangadu ogba bebe mabese be so lewe na wana de miangadu we miangadu mi titinde odwala premier one onyana bato ba pungu ba jajane ba jai be polo basanga mengu bato ba jai odwala bena ba ibe lagula tobo baba ba siben ma papa oja babato me na me tema ple sumwe babo nyana apla longa zone d'activité industrielle comme na akusia momi anga nyana comme na mongwa mosuma babato lo songe biana lo sumote bato ke lo bonde babo
Lo sumote bato ba jai. Ba jajane. Ba jajane. Lo sumote bato ba loje. O be polo ba ibe no mi angadu. Ba jai de au domaine national. Ndeba tipse mundi be pe mundi mwese mundi mubenya konye na waba lapa. O ibe mi angadu. Aussi ben mi angadu. Waplate longa. Zone d'activité industrielle tata. O ma bene mi angadu. Nyanje. Nyana bato ba sibe mi angadu. Ba jai. O mi angadu me na ba ibe no. We no souma ba batute. Souma babo. Souma babo au 1 hectare, au 2 hectares, au 3 hectares. Ba me dete ici, le maire nous a détruit. Il est tribaliste. Nde ba me de pebe. Bato kababiso di mende po. Pourquoi na monsieur. Ya plana mu mundi mulonga be. Lo iben mi angadu wa. Lo siben titre foncier. Ba ben mais a ben bois au souma bignon. Ne a souma ben de bio et siben le ben indemnisation. Nyana ba expropriété. Ba exproprier de moto nou be. Ba si ma exproprier moto njaja ne nou be. Expropriation et va concerner moto yena nou be nyangadu. Nou longi e be wonja. Baba to bese des occupants illégaux. Des occupants illégaux ya domaine national. Nyena wa o mane ya no. Nyana mbenda mi agadu nya pandena. Le domaine national est administré par l'État et les collectivités territoriales décentralisées. Au tenge so o kwa la nana pla longa. Wuma na pla longa wuma restaurant yena no ibe bato ebia mu ba plate da ba projate ba mada piolo je wa malobe mi anga dute obe mi anga du eken bo sana na sumawa o bate nunan omba pio omba so pio timse ba mo na mbusa pio timse wa wuba da mbusa pio lo beso voilà développement soni développement soni nani développement soni osumote bamba to wa nguma moto mo numende bene wonja to tenge muka tenge wa na osumo mbindo osumo elema osumo dimane osumo pe bato bena ombale ba nyamse ende mundi madwala wa muma edo onde nyanja edo onde nyaba bato buka tebe na bato banete nde bulele bato bandoki bajajane na motote okwe na activité économique nyende activité privée wa kongote activité économique wande obenbe mwa kuseya wa mene wuma wa kongono activité économique nyongo ngeyako na entité extension naturelle nya domaine privé nya bato pourquoi personne ne kala kwa sonina ya place ni pepe kekena ban aben bonga mundima so yana odese motabotani la muna yo de be jene na ebotani la ba mesende mo ba mesende la kwale anyandika na binyo benengi nyamlema binyo benengi nyamlema lobole na bato bese babie na lotiti bebe oje sele babona ba ponge pungu o villa douala nyana omba dini villa douala nyeno wala omba di villa sur littoral yeno wala omba di konsamba yeno omba di ede yeno mino ndi masumi ino mititi mindi mena meka nete sangwe kombo a plano sangwe pongo aima pula une ville sauvage. Le chef de l'État ne veut pas de ville où la sauvagerie règne en maître. C'est pour ça qu'il vous a transféré les compétences. L'obene, mais l'obene paix, n'yese ya poule, n'alo don senundi. À quoi dit autorisation d'occupation temporaire et travaux divers sur la voie publique.
yonde no bembo nyabo la bato autorisation d'occupation temporaire moto apoite na apla olonga bolongi asibe nge ya camion nyina no esolo o wala koma mukoko to senge to biei na bebambu na nje na nje e to na myaki san o mapala mabato ba ponge mupungu odwala wa na akome nde gravier nyao ongea nde sangwe kobo akwa de na wayate koma gravier nyongo ongea selede wa ba se malapa osi koma gravier nyongo ongea esibe no ba se malapa nde ime mututa mawana camion akoma gravier ngea donc wasede ba se malapa woja nde malapa aloma bato ba songele meta kare mena nkoko mongo meno no de asabsan wa money ba bele nona taxe d'occupation temporaire de la voie publique OTVP ni de taxe nyena mususe di bani taxi mon malapa de a fixé mon ATC mo na conseil municipal nyao bubsa njembe na ekwa nona moto na webula beda nya kwa de na metro carré mina mabe butia ebe a frenki nate na to bebe a betan eye bilaye malapa so de a bubsa na okay o komi nya wan bana we de bebe a bilaye de a proposer mo yine conseil municipal yes malapa elabe na endutu eginya akwa na ke ni kabede kwa nona ni nana we na te sensa mbana we de sensa nde conseiller mwange anonge yala na sangwa su owe te sensa ni ka ina po beba tundutu tisipse na longwa na batu ba bie na banga me sawa ya na babatu ba nenge mkoko patu ni ka ina yinga bisomo ni nde owe sote modi enika ndabo mka ekwati eja au conseil municipal bane bo ba mende kwala na kem ma me atenge awe nde mo be adetanu wa mange na bane bo ba mende kwa na kem disipseso e mate loto ba vote lo domse nde lo bene so money mwena moto te angame no sawa pa metro carré nde na miya mena amende no bolane nyana etile to ba kana ye no carré fu dalip moto adingi no koto olonga bolongi ba je buka domla bubo bolongi be no longa be o karo fu dalipwa kota o enongi nonge agona bolongi ba teme so de na boy koto e musatimba o niveau nya bolongi momene e liberenge ya nika ema bulani wame malapa o mo boya yanika me mandene me mo boya yanika binya aso jongwanje wa bweti bino nika nikoto etemdo enongi nongea etimida tiba uba ina manyunga mese restaurant ya bato bese ba ponge développement nya villa do la nyedete tende ba bumba no sao na mbasi na nje nike tibi bolana mito amiyende kumagarete o asanongo bato o wala yine pata ya ba village na wone o punguma ese klasi nyana moto mo alongi koto nya chantier nya onge ya nya na chantier nya po gros œuvre de ba bele no na gros œuvre ya bo ni koto nya bande jiwa nana me to mo ma douala ma titi na ma suma ni koto wa bu e so sa wa OTVP wana pono kwa e so sa wa mo e dimene wa bupemia ma ye na lo gbete ile ni koto na inu ga o punda e ya da napso nya onyangwa wende dabole langa nje ditano di musane emombo ye compétence transférée ni kaide bemena sangwe kombo abo no commune na ebene onyola nje mombo planification aménagement du territoire urbanisme et habitat mondi mapo di malanga nje emombo ye santé de la population action sociale était
ditina ni kwali abe mabese wenge la tonge sonde ikwadasu ya ye ne bia muna mambo mese na ba madodi o bola de sente mesende ma wane som sen o mambo amasu kata loba nyapande na tout est permis mais tout n'édifie pas. Tout est permis mais tout ne bâtit pas. Ne pas la bogue mon bien, tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis. Yana kata loba nyete kwa nika. Ke yana kata loba nyete plapana. Yese mlema mongo, yese mlema mongo ma plano na boli. Bolamo nde biana nje yese mlema mongo ma plano na oboli etitiba. Donc au songe biana nje yena mlema mongo ma plano na owane diola mawindi oye janemo o avenue sopo prison o bumbasa ote mlema mongo ma plano gbendi kajana wa pana we plana wo kusedala punya na nani ndinika malonga so mundi nyani kande ya plano biso mais maben ginya mlema o suma bato bena be bule mbenda mondi mapo di malanga loi portant fiscalité locale n'engenya pas la non par rapport à désordre urbain na bato baba te sengana malapa to tete basa to mobi obo na bedi na bane lo bulele te bato ba ponge pungu o mange amadwala la boso yo le debu peje bi de kwa di londe maba lende lena lende balonge monti maso na pale baba to be sepelo mende no bulele na ba ki ele nyapo ba mende de be bi maso nyana lo longi monti maba tete so bona tete bona iye ndutasu yene timbabe mbali de ke jubenika uteti naso ndutasu to dotasu yene timbabe mbali ke jubenika uteti naso ja domsende di bangole bolola ine biamu na bene mongele onyola monya sunyena nu pogwe o jemo mbie bululi jemu mbie tombele la dikalo ibele nuna Suzanne kala lobe nyina loba abele nuna awum senamsa jatim seno masoma nya jesa na ba adiele nomboa kambe jesa bole nomboa dike jaba nyo dakana kem lo siba bongo jena bel tete akwala no kuna esna ba yende jena sawe kombo akwadi nona batu te balingi ndimabo dititi kwala na wati babu wango lende kwala na moto te alingi boa di som na lutana pso na mondi mo aye di bangole bolo di mala pete mo boso de ke babe na ba ko simsima je ne pso tatan busa mon we ne to bite wenge ke busa mondi lo mede jene je na di busa no na baba ita o jombo pso tatan batati bo pso ma to na misona ba so tane je to nya wenge la adumse di bina lutajita ojomba osenga ojomba so monga pena mi ama ye rabata pete be jita buka nika o jomba so de na singa so olagwe bana be di bia ti semina nyamumbu ti selamina la bo so le 31 août et tete mona ti selamina la bo le 31 nyamu modi wena mubuti dininga binyo be na la ti semina binyo longe pesa wala nongo kata nyu la botana ne myo kata su o di bangole bolola ye bona tete bona ye di som na tana so ban ba yom se bien masoma dita nana isibete na babo kelo tina lokusa jena lume no bwa di ma person wa so mo jena tete abera kwa nona be dinga dinga di timsemo kan jena akwa di nona lo ene ne ni mudimaso mwino na jena mwanga be no be musangu be na voilà donc